Sudah pulun naligagasan asa iroha na tariluyo. Siap bunguan tuwa kapahan pemasandala. Pasahanton turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Jadi wanita baru sudah nakata mula kena duluan na manahon di roha bilang mula keluarga kurang nani sa kita so manibayatan ng keluarga ko na isang dolohanis yang kumbuan ko bapahan punis mandala siya kumata nakatulog na loob do kami kumwali na mag-abot ni Roha inang palilinguro di bangon. Sudah pulun naligagasan asa iroha na tariluyo. Siap bunguan tuwa kapahan pemasandala. Pasahanton turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Akang masih tempur nami di perperhatnya bang namion. Kehilangan do kami, kehilangan do kita terlumui do bunguan nung ngamoru sada ama ibu mata. Jadi Panginoon namin kanyang namin tuwa tayo sa di jalma abang namion ibang manisya muna. Taruli may mana di harajaw na sa lilim na. Jala kanyang namin Panginoon namin tuwa tayo diho kaga, diho kang. Sa dilutuhan ka animason, diho magkadyang niyumul. Margo ko mahawak ka, isitaw ng narudogon. Dilutuhan maniho, yun nikikiran. Baka malubi sa luang kanangasaw. Memang kalau secara perdegi ini mau lo tergalo roham nak kawan situasi lain mau. Tam tergalo roham tu bion nak kahatan boda, hata tahu pasanta bion tam bodo menjalau pun alai boleh di pasanta kam tuduhan ini. Pangidoma pangiroyon. Pasahan sudah kau suni roham tuduhan ini. Asa diurung kita dua bagi waktu. Orang tu memang si tahu nama. Orang kami yang belum nabuter Panginoon itu Tuhan ta sa ang giat pergogo akan namin. So lima nang imaya ng kontay. Ito magulang men. Gabihan na si Pangkahon di sugodi. Mabelas ruang sa luna. Jangan mabesakang ma di warang Tuhan ta isugod. Kang buhat itang yan mo. Kumarpos ni Roha kan. Orang Tuhan ta do nabuhay pangaluan-luan. Anong gawa na ito at martuwa kayo na mabalong na. Asal ma dihabing ito. Ganyan maho akang dihabalo ni kung marabing ni Rohan. Artina, ibagasan na pasanto dili ito tuhanta. Na marapos ni Rohan ito tuhanta. Na mamulahon lang ni Rohan tuhanta. Ima ulahon akang iparpunak ni Abang Ligon. Terus may mana Rohan matapos tutuan ni. Jadi semua dia be akan nabul tapasangtan dalam lamang murumi semua iluman etek siya kami salubna mana kita akan kota lingkungan tentu kebapak proses kendala asing ni kang dipatupa ima semua anggar dasar anggar rumah tangga yang dimanta pasal namin dong kang dabuin na terbaik kami lamang murumi di setahun ng motor alay so kata itu si titik na siya paglang malang pangaraw na o di so sa diyan nung nabul karpatubahan tuhan ka man ng boy pas-paso natin jadi sa solo ma satu bertiap nung nga pa sa kami sa luata paso-paso Panginoon yung matalibata sa may daw sa luot na liring mangulo sa may daw sa luot ng panggabihan sa may parasan oras Manila din yung pwede marmusin namin